Oke, Kila lagi main puzzle hewan. Pasang di mana itu, Nak? Pasang di mana? Oh, di sini. Pasang di mana? Ya, pintar sekali. Mana lagi? Ini pasang di mana ini? Pasang di mana? Oh, di sini. Pintar. Mana lagi? Ini pasang di mana ini? Oh, di sini. Pintar. Mana lagi? Pasang di mana? Oh, di sana. Pintar sekali. Nah, oke. Pasang di mana? Oh, di situ. Pintar. Terus apa lagi? Apa? Oh, hewan jerapah. Pasang di mana ini jerapah? Oh, di situ ya. Ada lagi? Hewan apa ini? Macan, harimau ya. Pasang di mana ini, Kila? Pasang di mana? Pasang di? Oh, di situ. Pintar. Ada lagi? Oke, katak. Pasang di mana ini, Nak? Oh, di situ. Oke. Ada lagi? Oke. Oh, ini badak bercula dua. Pasang di situ. Pintar sekali. Ada lagi? Oke, ini hewan kuda Nil. Pasang di mana? Pasang di mana kuda Nil? Oh, di situ kuda Nil. Oke, tepuk tangan. Hidup. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan, hidup.